Today is the 14th January 2024. How beautiful is the lake in Taraga, in Mokoto, Bashal Mokoto. Beautiful, beautiful. C'est le coucher presque du soleil ici en Touro. Vous connaissez l'histoire d'un Touro. C'est ici où le FDLR, le Wasalendo, le Maï Maï ont brûlé tout un village à cause du tribalisme. Ils ont incendié toutes les maisons, ils ont pillé toutes les vaches de Tutsi. C'est ici en Touro. Mais avec l'armée révolutionnaire congolaise, le M23, donc avec l'AFC, Touro est en train de se requéquer maintenant. Et tout va bien. Tout va vraiment bien. Donc vous allez voir l'élevage, vous allez voir leurs maisons. Tout va bien. Alors, pour les déplacer d'un Touro, vous devez rentrer chez vous, vous avez la sécurité maintenant. Et même les ânes sont avec les vaches dans cette ferme. C'est super, hein? Donc c'est assis à la paix, c'est vraiment tout le monde doit faire ce qu'il doit faire, son métier. Là c'est des richesses ça. N'est-ce pas comme à les temps de FDLR qui vont prendre tout, piller, voler, mutiler. Mais aujourd'hui vraiment tout va bien. Tout va bien.
ibyo ngibi byiza bari baratubujije boka icyo ntavuze. Undebere kweli ni iwanyu sha, ni iwanyu mwabana mwe. Ubwiza hari ahandi hantu mubuzi. Ikirorirwe bari baratwitse n'amazu bari kongera kuyasana, ariko yaratwitswe n'umwanzi. Aya ngiye rwose. Umutandiko nangahe? Senksa seni nangahe? 50 cyangwa 500? Muzi senksa ntago muzi ngo nangahe? Senksa ni 500 ntago ari 50. Murambye ngo ni senksa none murangije muti ni 50. Ibi mwakoze babyita iki? No, gutya mwabikoze. Umufungo. Nasubu uriya ntabwo atanditse byinshi. Uyu bamaze kubigura bindi. Iyo centre y'amateka abantu bari barahungiye benshi batagiraga ibyo kurya, batagiraga kivurira na kirengera, iyo batanze kugira intare za Salamu ngo zibarengere. Niyo Sun City mwumva. Hungiyemo abahuta, abatutsi, abahunda, abahindandi, moko yose. Ngiye rompowe ya Gicanga. Harya ngo amateka y'irompo ni yike y'abahunda. Rompo ya Gicanga abantu baragenda nta kibazo, batekanye, baricuruza utuntu twabo. Uyu muhanda mbere nta muntu wawunyuragamo. Hano habagamo kidnappings ngo abantu byibuze 5 ku munsi baragendaga, ariko reba inzira ni nyabagendwa. Abasirikari ariko inzira ni nyabagendwa rwose, abantu barakunyuzamo ibicuruzwa byabo. Hano hose twanyuze twagiye tubona abasirikare nyine baturinze muri uyu muhanda. Hano turi kunyura ni muri Tongo, turi muri Tongo. Where? Muri Tongo. Yari bariyeri ya FDLR. Ani vitaru sobu muhando chakazaro kam mandarimbe kagera mabenga hari umuhanda ugiye amabenga Kazaro uyu nguyu. Okay, so ugiye amabenga uca habaga hirya bwa musozi no murimbo uyu hejuru. Okay, hari ahantu tugera tukawureba neza cyane. Suzuma yireba neza n'ikijya hejuru cyane rwose. Tongo. Na hii yenye tunashuka yote njoo na mnaitaka nini? Kisangani. Na Murimbi njoo tulianza kule yulu. Hii mu geographie hii chaîne de montagne mu geographie wanaitaka chaîne de Mont Mitumba. Ndio.
santre ya Tongo ile na kwa Kasuku kule chini. Hii ndio chaîne de Mont Mitumba. Na kamatana na volcan. Kasengo zizadukurana. Mwaza wenye kasengo zizadukurina. Sweetheart. Hey, how are you? Bravo. Vite. Muze muturamutse. Muze mudusuhuze ma. Kirorirwe mwigeze kubona amazu yarashenywe n'intera hamwe. Urabona ko hano hose hari amazu agisenyutse hejuru, amazu yose y'imbaho yarasenyutse. Uvuganye n'abantu ba hano urabona ahantu n'ahantu heza cyane, heza pe hatagira uko hasa. Aho kubera intera hamwe zaje zikabuza amahoro abaturage ba hano. Nk'umwana tuvuganye mu kanya avuze yuko yavukiye hano, nta handi hantu azi, igiye mu nkambi ho gatoya ariko ubuzima buramunanira agaruka hano akimara kumva yuko M23 yari baratinze kano gace. So turakomeza tubagezaho nyine ibikorwa abasore bakoze, ariko kandi tunagaragaza ubugizi bwa nabi izi ntera hamwe zakoze, nyamara butagaragara kuri televiziyo nimwe cyangwa se ku binyamakuru na bimwe. Ugasanga barenganya abantu, communauté internationale ikicecekera, ariko ibikorwa nibi ngibi nyine urabona ko nta muntu wishimiye kuba inzu ye isenyutse. Urabona nk'inzu nta gisenge ifite, iyi nta gisenge ifite, izi zose urabona ko zasenyutse. Kirorirwe yari yubatswe iriho abantu benshi, ariko nyine nk'uko ubibona hari abantu bakeya, ndetse amazu yarasenyutse ntibaratangira no kuyubaka. Abandi urabona yuko bakiri mu nkambi. Sawa rero reka tubareke, ubwo turakomeza tubagezaho biza. Uliona kichwa? Nani kichwa? Kuna riyeza. Kichwa yogaturungiye nturo. Ayibona ubwiza bwa nturo. Hano rero niho bigeze gutwika, ndetse bakigamba ko batwitse amazu y'abatutsi. Icyo gihe zira FDLR ndetse zifatanyije n'abasirikare b'abarundi zaje zigatwika. Ariko urabona ko abantu batangiye kongera kwiyubaka, bari kubaka amazu. Urabona ko hari amazu bari gushyiraho ibisenge, ariko ntabwo yari yubakwa yose. Turahagera, nitugera hariya tukagira abo tuvugana nabo, turaza kubatangariza uko bahagaze. Kuburaza naho iriya misozi yo sinzi ngo ni hehe.
Nani kuri hakaita ku Rusinga hari Rusinga Rusinga hariya uri kubona mu misozi vuga tunezanye mitabo Inyamitabo ni inyuma ya ku Rusinga nyuma mu gato iri gukora mu muhanda sibona izi ni imodoka za Union Européenne ziri gukora umuhanda hakaba hari n'ibikorwa bijyanye no kubaka urugomero nabyo ni Union Européenne bigiramo uruhare si urugomero rw'amashanyarazi kugira ngo bongere umusaruro hano rucuko kimwe mu bintu nabonye nuko umuriro wabo ntabwo ujya ucika namba umuriro wabo ntabwo ucika namba uguma uhoraho aho mari ayibanye Masisi Mana yaraharemye pe niba yabaye mwirebere namwe kabisa ninde wibuka kano gasozi ninde ukibuka kano gasozi amawowe nije akorera hano nta kibazo uzibona sindi twahuriye za Nyamitabo ambulance hano niho muri izina ryaha ngaha ni Tebe ariko ntabwo turagiramo hejuru ako yose ni Tebe Nturo rero twayigezemo iyi ni nturo imwe basenyaguye urabona ko nk'iyi nzu ni nshyashya ko barahasenye baranahatwika abantu batwikiwe bari abatutsi babaga aha ngaha gusa baranahunga ndetse abenshi bahungira abatarapfuye bahungiye mu Bwiza Sun City nyuma baje kugaruka ari uko M23 bimaze gukuriza ntera hamwe turabona ko haba bari kubaka ahantu hose bari barahatwitse muri iki gihe ntera hamwe zivuze ziti twatwitse amazu y'abatutsi turi kubyigana n'aya mazu zavuga amazu rero ari ahantu heza cyane ndetse hari n'agasozi nanjye ubwanjye ntari nzi ko ari hano gakomoka agasozi bita Komenge Gisenga bakaberetse kamera hasi urabona yuko abaturage icyizere cyagarutse kubaka mahoro ni yose abaturage baragarutse turimana tukagira umuntu tuvugana nawe turaza kuza kuvugana nyuma tubageze mu cyose ndetse nuko biyumva nyuma yuko bagarutse kubera intare za Sarangwe zabagarura nawe dushaka abantu kuvugana nabo